Na chuan kan khwalian pu laldu omah Mizoram Chief Minister Thusoi Torin hun kan hlade. Katisen zompui unau du taktu munfrang franga mani inseng sava mizode mangtura local zong songte keile kachung tele zoram mipui mingin chibai kabu kachu katusoi hi mizotrong le English in a copy nakinan laron sem anga inom don lova amaro chu kaini aya facility nei thazok le thangthar mithiam zok te so chua chu dua linglo tak chunga ranin buat sai kania research paper ang deuh lek ania wangin angai nom bak don lova maro chu poimo don ani pakhanna chuan lusai mizo ti hi kan khel masapot don ani lusai ti hi kan pian pui ming generic name ani lova namdangin min ko nani lusai ti chu lusei atrangan lak ni na langa ma se lusei chu mizo nampeng tam taksinga pakhat ve mai ania min huap zolo chiar pui ma saber sang khazakwa pakhata khan mizorama mizo in ti tu ma an la omlo mani chibing ming lusei maral te pai te poi te maral le adang te ti vekin kan lain ziak lunt ani chiar pui ma saber census ma sabera mizorama mizo pakhat ma kanomlo kakha lo chin cheila sang khazakwa somlele paruka political party ma saber mizo union allowing ta zona thak peng sang ten kan zawai kan nam ming nomenclature tan mizo chu official man alonita chiar pui ma sabera tanga kum som ruk ahanral meu chuan sang khazakwa som ruk pakhat sensa sa chuan mizorma mizo inti za somria le pariat point panga kan lom tani so the kop chuan kan zawai deuh thoin mizo ti nomenclature chu mizoram chunga mi te chuan kan lo pom ta amaro chu thil poimo deuh mai chu mizo inti zinga hian mizo nam abil tu ma kanom lo mani nam minga mizo ti mang tu ma kan omlo kan zawaya huap ming ani tok mai ni chu wangin lo inti mizo bik te kan lo om pal theya he hian in pum khanna dal the ni ti po kan soidu ani adon le chuan ku ki le chin ti hi han soi kop leila kum zale somni pariat liam ta khan Chin Hills Regulation 1896 chuan heti hian alo rikota chins include lusais cookies Burmans domiciled in the Chin Hills and are habitually resident in the Chin Hills ti in kum zale somni liam ta khan G.A. Grierson chuan heti hian alo siak the term cookie is an Assamese or Bengali word applied to such hill tribes of Lusais, Rangkhols, Thados, etc., who were residing within India. On the other hand, Chin is a Burmese word which is used to denote all various hill tribes living in country between Burma and the provinces of Assam and Bengal. The word Kuki and Chin are thus synonymous and are both primarily used for many of the hill tribes in general. Therefore, the word Kuki-Chin was coined and employed by early researchers. The in Tahian a reference kada zela G.A. Grierson, The Linguistic Society of India, Survey of India, 1904, Volume 3, Part 3, page 123, Calcutta Printing Press, 126. Ani.
kang kamitiam ten inon enzuidon nian. Kum som sari paruk liam to khan Chin Hills Act 1948 chuan heti hian aloda vea. Chins referred to the indigenous ethnic groups inhabiting the Chin Hills region in Western Burma. These groups include Chin, Kuki, Lai, Mara, Matu, Mizo, Zomi. The Act defined Chins as the various ethnic tribes residing in the Chin Hills district who share cultural, linguistic, and historical ties. Kumsungale pangaliam ta khan Chin Affairs Minister chu Puja Shelian aniya. Cabinet Minister ani. Ambassador to France, Holland, Spain, Egypt le Nepal te anibok. Sangka jakwasam sari panga Ambassador to Nepal ani lain Dictator General ni Win adulo wangin USA political asylum alani. Puja Shelian chuan heti hian alozia ka. Chin hi call in official an man aniya. Nima sila an mani chuan he ming hi an mang ngai lo. Chin ti hi Chin ho thumala a om lo reng reng ani ti in. Reference Chin Dictionary and Grammar by M. Jordan, Paris, 1969. Kum sautum pasari liamta khan B.S. Carey chuan ti hian alozia. These Chin tribes called Mizo in India led an uninhabited existence till the end of 19th century, when the British administrators undertook surveys and expeditions and demarcated boundaries 1935 for their administrative purposes, dividing the same people into Lusais within bracket Mizos and Chins in India and Burma respectively. The in. Reference B.S. Carey and H. Intact, The Chin Hills Volume 1, Inner Flap, Second Para, 1987. So this one, Hang Lusai, Kuki, Chin, Titahi, Kan Pian Pui Nam Ming, generic name, Aniloni. Namdangin min ko na may aniti, kan chiang to me. Atira heng ming hi kay mani poin kan pungay lova. Alo rey nuwa yan lungoy takin kan puta mainiin alang. Trang taran lo piang zela kuki nan lo piang at chini nan lo piang a. Kan nam anitak take mo kan tia lungoy takin kan pomtani. Atira chuan kan niti po kan infiat lo. Kan nam ming niktak chu anilo ti ka ron finfia katumani. Tuna zo ti vetung. Kum sang khat za som rukpani zet liamta edi zariat som rukpani akhan. Indo-Burman chanchin ziak tu Chinese historian Fan Cho Chuan kan pipu te chanchin a ziana zo ti hi alo mang dai to. Kum sang khat le za le som ruk le patni liamta akhan. Chinese historian Masadi Chuan Zhou Tin Min Lo record anichu. A reference to Chin Hills Linguistic Tour 1955 University Project by G.S. Lewis and Journal of Burma Research Society, 47 June 1959, page 1. Kumzani somlile pakat liamta sang khajasari somriat Pathuma Khan Catholic Father Vincent Chuan Ale Kabua Zhou Ti in Aloda Vebok. Reference V. Sanger Manoi, A Description of the Burmese Empire, edited by Jardine, Rangoon, page 43. Kumzale Somthum Pathum Liam Tok Khan, Northern Chin Hills political officer, Rundal Chuan, Tihian Alozia Kani. Chin Ming Hi Alo Intran na Kashelo. Call trong ani karing, Chin ho poin om zian trebig lo. Zo aninti maya, pakat ay tama chuan, zo te aninti le mai, alo tibok ani. Reference F.M. Rundal, Manual of the Chin Dialect in the Northern Chin Hills, Rangoon, 1891.
Kumza somthum liamta sang khazariat somkwa palia zorama missionary lochuak masaber Reverend J.S. Lorraine pubuanga kanti maikha chuan dictionary siama zo ti hi lusei tele anvela namdang te mingani alo ti bokani reference J.S. Lorraine Dictionary of Lusai Language 1940 Calcutta Ascetic Society, Aizol, TRI 1982, page 560. Kumza somnele pakwa liamta sa kazriya somkwa panga khan, Chin Hills Optuma Sabir, B.S. Carey, Chuan, Chin Ho Zong Zong Hua Pa Anin Ko Natsu Zo Ani, Alo Tibok. Reference B.S. Carey and H.N. Tact, A History of the People, Our Dealings with Them, Their Customs and Manners, and the Gazetteer of the Country, TRI Aizol 1976, page 23. Kumza somni liamta sang kazakua pali khan, India ram trongte zirchian tumabay masatu, Grierson Chuan, Lusay ho le marlama chin ho tam takte ang bokin, Zahao ho poin zo aninti atibok. Ehi Linguistic Survey of India, Volume 3, Part 3, page 109. How many? Kumzale Sompani Liamta Sang Kazakua Sompania Khan Thomas H. Lewin Tanglian Kanti Maika Kaka Sang Kazaria Somsari Pakat Atranga Somsari Pania Sab Ho Lolian Vailian Kanti Maika Kamituma Mizoraman Run Truman Ho Tupa Khania Tihian Anina Loziak Vebok Heng Ho Tro Bulju Zo Ani Alotive Miabok Ani A Fly on the Wheel, or How I Helped to Govern India, Tia Khan Ziak Ani. Pu Vum Kohau Kha, Hum Sang Kazakwa, Songa Panga Tranga, Sangkwa Samstari Panga Inkara, France, Cambodia, Indonesia, Australia, Le Hungary, Te, Burma Ambassador Aniya. Zofa Te Singa Ambassador ni Masabirani, Hetiang Hian, Alo Ziak Ani. Chin Hills Gazetteer Zo bracket Sunga Chin Anti Le Kuki Anti Chu Burma East Pakistan Bangladesh Tunatson nito Le Assam Ramazo Natlak Zong Song Te Ming Diktak Zo Tiatlak ni Selachuan Eng Kim Afel Ten Totur Tin Kanambassador Masaberin Loziak Bok Ani Pu Vum Kohau Profile of Burma Frontier Mail, Bandung, 1963, page 297, Akhan Katiang Khan, Azia Kani. Swanin Nisom Pariata Trangasom Pakuame, Sankazakwa Somriat Pariata Khan, Sampaya, World First Zomi Conference, Aoma, Sutatsuan, Kanzavaya, Minhuap to Ming Atan, Kan nomenclature Atan, Zo Tihi, and Pom Ani. Heng recall Luya Trangichuan, Zoti Hikan Zavai, Kan Pian Pui Nam Ming, generic name, Chuni in Alanga. Kan Trong Kamapo, Zotui Tiang, Zotlifim, Zoar, Zoartui, Zovok, Zosiam, Zopuan, Leadang Te, Kan Tichin Ani. Mizoram UT, Alone Tirkan, Motor Number Depo, ZRM, ZRE, ZRZ, Tivek Anitrin. ZPM, he Zoram People's Movement Tina Ania. Mizoram People's Movement MPM Anilo. ZPM Ani. Mizoram Nilovin Zoram Ani. Zo Laika Lo Chin Seola. Kan Fruai 210, kan Party Fruai 210, kan Paul Andin Tirhian. Matlir Tui Taknin. Mizoram Nilovin, Zoram People's Party Tiin, Aming Hi, Anlo Saa, Zomi, te Kantia, Mizo, te Kantia, Malamada kan Oma, Nung Lamada te kan Oma, Ganin Niel Patrina. Zuvangin, History Tranga Hansui Po Hian, Kan Naming Diktakle, Masaber Zo, ni May Hian Alanavangin, Zutsu kan Party Minga Po Hian Iputeng, Tin kan Fruai 210, Anlo Rail Ani. Voina Hian, Rotna Kasiam, Ani haulova kaya mitiam zok facility ne chazok te chou chu katum mai ni
nomenclature hi in barlui imposed chiani lova nakina chuan kan zawai kan pomtlan the nam ming min huap zo alo la pian ro chu ka be sei tlat ani kan ram lu chin kan del chin ram zau zong hi Cornell AS rate chuan India Burma le Bangladesh a zo fa te del chin ram zau zong chu hetiang hian alo record ani 21 degree to 24 degree north latitude le 92 degree to 94 degree east longitude in kar chu chu kan omna ani Zoroin UNOA memorandum athelu nisom ni thanga sangkhazakwa songkwa panga khan zofa te del chin ram zau zong chu square kilometer noi khat singli sanga le zaruk ani anti engzang kan ni chia hi kan chevela population statistic based tur mumal nei ahar ema wangin riat ahar sa noi somnga te chu kan ni fim tura mi then ka chuan an soini ten kan chen ram reng a hian kan in kara namdang tu ma tlazep omlovin ram thleng in zomin voin ni thleng hian kan la om veka ei pathian mal som na kan don ania kum som chungin chanchin tha kan dong kim vek bok ani trong chung chang an soile lok ila zo nam zinga hian R group anoma R lamri group anoma Z group kanom boka R anei velwani ten mi pale me chaming to pa a le I da lo kanom bok ani sentence dina hian subject object le verb om zela linguistic te chuan heng pathum in don dan inang lo chu thla khat an ni theilo an tiani zofa te tonga chuan object amasabera subject in asuya verb anunung bertrina ain dot dan a sequence to OSV object subject verb ani chu sub tonga chuan in dot dan chu SVO subject verb object ani dai thunga chu wang chuan sab ho te nei lian thla khat kan ni theimia lo ni chu tanga chui chuan ke ni ho hi thla khat kan ni ti kha tong atang poin nem nge alo ni le ta a ten common language kan ti po hi in barlui chi ani lova apianin alo la piang chuak maya kan pipu te hun laya thiam hla te lado te kanen chuan man lai chuan tong thum hun kan mang thin ti a riat thei ome tin ZPM sarkar hian kan nam tro bul chui chuak kan in tiama chu kan lati man lova year of consolidation te kan puan me ka wangin amaro chu kan nam tro bul chui chuak tu tur din kan tum ani Chin Lusai Conference 1892 hi voina hian kan soilang du boka British in ti luina min of nu khan kumza som thum pani kalto ni som ni pakua January sangkazriat songkwa pani khan Fort William Calcutta kan nam kalzel dan tu relin Chin Lusai Conference anlo ne ya chuta tel te chu Lieutenant Governor of Assam Commander-in-Chief Madras Chief Commissioner of Assam, Chief Commissioner of Burma, Foreign Secretary, Military Secretary, Quartermaster General in India tenni. He conference a hian vai ho emo, call ho emonen, nam rang in anglo kan ya wangin, asranga rural na pakat Commissioner of Assam nuaya minda vek antuma, ram pakat, rural na pakat nuaya turin. Chumi an ti thei ma chuan in kalpona kong pui te siam phot ni se tian rela ma se hei hi apui tling talova chu kan tuar ta a tuna hian India Burma le Bangladesh kan lo in tender zotari ani ti chuan zalen na kan sual dan hi an soile lok ka duwa zo fa te singa zalen na sual tu pas saber chu Chin Hills atranga MP Pu Rangnol of Thantlang ani Lieutenant Colonel Sonkopawa Asoma ani hian
Chu le tlangwal thren khatenen sang khazakwa samruk palia East Pakistana training nein sipai somthum training anzuk neya Provincial United Chin Government andina Prime Minister Chuan Tun Khopum Biate Defense Minister Lieutenant Colonel San Khopau Foreign Minister Frank Nolte Anni Ei zo faten independent kampuan mak sakber ani Son Khopau he nagalana samrai fulinan mana Tun Khopum hi MNF kema athi ani Jumenua Chuan Mizoram MNF 10 sang khazakwa samruk paruka independence puang vele sang khazakwa samriat paruka India nen anin rem le Tripura sang khazakwa samriat le pathuma Bijoy Kumar Frank Kholhovin Tripura National Volunteer andina nisom pani thariat sang khazakwa samriat pariata India nen in rem na an siama nisom ni pathum Onisom ni tlathum sang khazakwa samriat pariata Chin National Front lo piangin tun thangin zalenna an sual zuya zalenna sual to pol dang tepo anon omchho ta zel ani Manipur lama KNO te UPF le ZRF le adang te anom chho zel bok eng revolutionary group kan ti he tam tak kan niya Indianapolis tu ka soina tura hian eng hiluchil katum ani Tichuan khatiang khan kan nam hian zalen na alo sual to thina kan top nei ro chu khang kha ani voina hian chul khat kual kan ni ti hi atharin frenon leila khovel khiata ring takin ipuang chuak ang u lado cham thin in thoi thin pui thiam nei thiam hla nei mit thipum thin piaral ga idan thumun nei thon thu inang nei lal nei thin kut mang thin nam in nei na me chaman nei do kanga in sa thin lung thu pathum nei meilam sa thin milul la thin lo thona in lom thin nam kan ni kum sang ka skwa samriat pariata zoro movement khan atum chu zo reunification within India ania voina hian India Burma le Bangladesh om zo fa te song song hian India nuai ro rel na pakhan nuai om zai hi kan railway theyangam le tun lai geopolitics in lumlet mek hi ngun takakan bi chuan mana nama min siam tu khuanu khan mun khata kanom ho theina tur kong hi min hon sakdon emoni o ati thei ani hemi konga hian mi mal ang poin mo phun lian tak ka kowa ain ngat mek ani ezo na hi min chan hun kalo ngak reng don ani athak deba ngam lo chala chil noma arwala sarkar pathum te kan do mai chuan kan chok matang chu wangin vision nei kan kal tur ani fem khur taken kan kal tur ani voina chuan single administration within India chu kan rirwa kan da phot angai apia lam chu soi kher trulo chu tianga chuan step by step in kan nam hi akalanga nam thlem te chul po chu lain thu rual lo le ngal lain tender le ngal ethnic group thu mun po lain kap du thi sen lain chwa du te kan ne tu na yan kan ni meka Indianapolis ka thu soi phei chu anaviau don ani khang zong song in pum khat net I theina tur zong tura local kani voina hian emi zo de mang tura local hi kania emi zo de mang tura ka local chan lian tak a phena om su kha in pum khat na kha ni a haw ngai kan hawanga azil ngai kan zilanga international level a te po remna le muanna zon pui tur thatak tu na hian kan nei to a he to pin chu lampang chu kan la soi le tur alani dona
ไว้ในรถชวนขลังปังขัดทุยตักกันสวยไทยรีลวังอ่ะแค่นี้สิงะอายะสวยจุลน้ำหุ่นเตปอเอาไม่เทียเอ็งปอนี่เสกไอ้นี่เฮลายอมเตหิมิโซเดมังตูเตหิริรุจ้าวตักปัวกันนมอ่างายะตรงดังลำเดียวกันตรงนี่เรามินันเราเสียมิโซเอมกติยาอารมณ์นี่เราไม่ไปเตะเรานี่เร่งไม่ที่อังชีเตแห้งตรงกำเตหิมังเราตุระกันฟิล์มคุรอ่างายมาสุวังินไทยตบกันสวดลางาเอ็งติกไอหมดชวนตุนไล่ขวล politic in loom เล็ดอันเอ็นเฮียนเอ็งเงมอยจะเพียงดอนอันนี้อาจารย์ชูกันูนาบาร์มาบังลาเทศเล่มณิปุระเชียงเต็นฮาร์สันนะอันตกอันนี้มานีโลกาบังลาเทศมีเต็นอันตกทาร์เลยจงส่งส่วนตุเตงเงินเบลกันติชวนมิโซรัมอันเบลนี่ตุนายเฮียนจุดยัง displaced people and call make light to สิ่งลิจวงเอ็งไล่เป็นกันในเรื่องอันนี้ Prime Minister กัฟิลาHome Minister กัฟิลา Finance Minister กัฟิลาข้างส่งกันโซมังายาสิคุลเตนคัลดัวยังกิมกันติสักงายาดำโดยเตนมาโมนี่จุมีกงอาชวนกัน Prime Minister เล็กัน Home Minister เล็ Finance Minister เตจุงะลมทูกัสอยดัวกันมาโมกันเซนเตอินห้องตะกินมินติสักเซละปอยสฟายอังเตอาคาเศร้าในโลกอากายนังเตนไวเบลสตัมตักอินเซงสวินอินเดียเซ็นทรัลสการเฮียนเฮงกันนูนาวเตนกอลนักอาเกียนมินปุยเรงะงวลพอลวินกันนมไทยพะอันนี้สุดที่อังบอกเองนังนี่ปุยไทยตอบอินนนสวัสดีกันเสียin sense of the song along to country so MSA point Chief Minister relief na tranem tak inon tho to ni mi frang in inon tho to ni at least kan nei veka receipt pek vek chu bo kan du bo kan ni tun truma po yan in rilwain kau na sa ti country zorama kan har san na te in chimia tan chuan in rilru ngai to na te in lo senga midang te ta na luang chuak turin midang te tran pui tu ni turin riru in seng me kan ni ti te kan hria thian kan thlamong ema kan lom tak meu ani ti chuan hetianga mizoram kan han pan khom chur chur na atang te hian in then thei kan ni lo ti hi achianga emaya abik takin mizoram om te kan poimo te ema kan lo don suna kan lo kuang kwa thiam angaya chuan rural na pakhata min nuk lut zel don ani sarkar na kan lak tir khan prime minister le home minister in boundary fencing tiangai ti min hril ani kati lai khan khau takin India le Myanmar in kara border fencing ti tumna omani amaro chu India po hian ramzau zel adu ve thawa Akhan Bharat Vision ani ni Akhan Bharat chu Greater Motherland ani Indo na ompo ni lova waging a war po omani loglaya Indai dan na bang inron ti ani ngat chuan kan ti senzom puira le lam tiaura le lam mom Chin Hills area omzong song ki India ram lam anon bel to ngai lawang border fencing kanti ruala lo thleng tur chu halo China ni chatua nin kan ko ei to lovang chu wang chuan kha in duem ni tin kai point ka silfia ti chuan chu mi nu lama kan in mu na reng chu lampang chu an soi ngai to lo ani so wangin voina hian heng thu te eng tin nge eng wang nge ka soi thei din muna dinga ka in hriat wangin ka soya kan local lama kan local zan akhan external affairs minister nen po phone in kan in bia the chuan
malak tum na te po a oma amaro chu USA kan sin photanga ka hona chung chu kan ti don nia ti in kan in tha ta a tiang chuan kan tan khowela hian thil thar alo oma om chho zela a nge ni UN resolution on the rights of indigenous people ti te po kha alo om chowa ranchan tur te kan nei chho ve mek zela he khowela hian te tak te a in chen sang noi lovin ram zau tok ve taka hian nam ro pui taka kan pathian hian min din atum mek ani ti hi banga in ziak ang hian tun lai geopolitics virvel hian in chu min hril ni in ka ria chulam ril ru chu uvek thei turin cái xóm non lệ châu ni lalpan mal xóm châu rõ se ka lo me